tuni Kuki News vezosi na bon chawin lem nei vin tuni ahi in pi hole KSO ho KWS hon Meghalaya gamsunga mini lamzathang nongzui ho mini hi social boycott an phone khum tawe ti ho chong hi mu ahi in hichibana chu igam sungowa thil so ho za chom chom ho chong in sei khom hoi tin aban bana in sei deu hin tin ahin la zan la a kona holimna ana umatuni press release hungki so ho hi hoita in het theina devin hin phongki no hitin tuni 20 August 2025 ni ahi in hichiwa chong hi het thei chan chano in sei ki deu hin tin amasa penin Manipur governor pa hin Kuki-Zo chen ho hi jani langa chu vilha na ahin nein mun chom chom ho hi ana chuni ti ho chong chu mo ahi in hita chu Kuki-Zo na ho chen na mun ho vilha na ahin nei na ahi Kuki-Zo council hon chong point som le gup lang hita chu summit anabol vi ti jong hi mo ahin ti chu e ho nga ahet theine dewa tu lai hi memorandum i thupi saben nge a chu memorandum type ho Manipur government in ahi the ai le Kuki-Zo adinga pan ala theine ding point som le gup lang hi ana het sa ve ti ahi in hi chi chung chang chu ahi le ga het thei dewa chu a point cha na hin sei hi jong lew hen electricity electric chungchanga hi upgrade building mihim kitam ahi tain masanga kiche masanga anacheng sahon amanu zongla aman khop lo ahin la tu chunga hi mi asang tela hung jam lutna hita chu light ho hi hung ki theza kit ahi ni ja chu ai the ai le light ho hi ahat na theiding upgrade ne bol pi event chule Kuki-Zo tu a hi meitei gam ka zon thei ta po win kalam hla na ho hi lamlin ho jong aha sa in hi chi ho jong hi asim phat na ding ningai tu pi event ti a hi point tampi an pelu no ve an het sa ve ti chu iga het thei ne dewa in po no hi in ngaban kit na chu meitei gam sunga jong hi Congress party ho hin somgil la khat hinna Rajiv Gandhi somgil la khat hinna pin chan pha lopna in hita chu bite rally organize ana bolvi ti ho jong hi mo ahi kin nei tu hin Meghalaya gamsunga Kuki in pi ahi in Kuki student organization ahi in aban le Kuki worship service hi che ho thum ke loi khom na join meeting ana neiwa tu chunga lamjathang nungzuya anapang mi som le sagi la achu mi ni hi silong gam kaya jong Meghalaya gam kaya hi mi ni anazawi ti ahin hi chi chung chang hi sei khom na anakinein hi chiwa hi Kuki in pi ahin KSO ahin ahi lawai le KWS ahin join ho hin lekha na pi win det som le gup ni ahi lekha ana pi wahin ti chu meeting nei ding hi chi chung chang ho sei khom ding a hi phat ana pi win ahin la hi chi hi det 19 ni a chu meeting anako ahin that 19 ti chu zan hi meeting anako win ke holim na ananevin hi chiwa thulu na anei pau chu ahi le amani hin nampi kilol na apal ke ta je win athu hi ana simleu chun asawa saw ahin hi chi parani ahi in ahin la thu zo sewang kahin simlo ding ahin na simno mo wa hi le ichi video hi post bol lovin lang sim leu chun athu sim ho jong hoi ta nampi kilol na
I to bang ham a hi lo le I ti pal ke o ham I to banga a sei o ham ti ho jong chu ama hoin point chat na a hin pi win a poi mo lai lai in sei de wa hi bo win meeting a jong chu ga ki zaw a hi in hi za a chu he theine de win tu ni a hi mi pi I hung kel chen wa hi hi chiwa boycott a bol mi ni chu a hi le Mr. Ne kholal haukip le Mr. Zam kholun haukip amani hi tu chung nisim agas nisim gup ni a infal khopi sunga mi som le sagi analut la a chu anazaw a hi hi ze a chu tu chunga hi kuki in pi a hi in KSO a hi in chule KWS a hi in det 20 tu ni a patna hi amani hi social boycott ki bol a hi ta in hobung lang hi hen society sung hi zong le a in ko te ama le a in ko si hi boycott ki bol a hi tai ti a hi phone do na a hin nei ta ve ti chu he thim theine dewa hin se wa hin chule a thu si mo hi neu cha ga sei be ki le hen da ji in zan hla a hi chi meeting a ke ho na a jong chu sei ha hi a ha sa in thutan na jong hi ha sa win lam kai hon jong a phalam thei pe na hi ngai tu na ani wa hi in ama ho lungel di a bon chu ama ni hi hung hen lang meeting a ki ko na a chu hung hen lang ipj a cheu ham atup adoi ho pau chu hoita a sei hen lang ngai dam ki thum lew hi chi to bang social boycott jong hi ball loading a thi na lai wa hi a hin la amani hin hi ta chu athang ko wa chi ti ding ham lekha ga pe ho ko ma jong hi aman ana seu chu no mo sahi bin ka hung lo di wa hi ke ho kuki ka hi po we a hi la wai le ke ho kuki mina kal song ka hi po win no mo sahi bin meeting ni hin ko naw jong chu ka hung lo di wa hi ti ai kilet sa ta don but na ho jong a hin pv ti ho chan ge jong hi akidongin hi chi bana jong chu iga sebe nom ki no chu a hi le amani hi gal in neva mei teile kukin gal in neva hi megalaya gam sunga hung gal chamuwa hlun na ding jong nei zo lo gi na ding jong nei ta lo hi chi wa hi kukinam sunga kiloi khom na CSO hon nasata apan ala wa hita chu a in na diu jong a hol pe wa ama ho a in lo na ding keu hilovin a cha te school kai na ding ho chan ge ya jong hi ki boy pi a hita chu pan anakila anaki kho kha a hi lo le ne le cha nei lo tengu jong le mi pin ki dong khoma ki pi hinalai hi chibana jong chu KWS a jong hi member hi kuki in pi a jong hi member khat a hi win a hin la tu ni a hi ama hon a sei da no hi ke ho na ho la in ka jaw po we na member jong ka hi po we ti ho chan ge a hi vai ha na thu ho jong a hin thon no a hi wang sit ta khat chu amani ne kholal le Mr. Zam kholun amani hin hita chu chapo ta thu seu jong le alang khat na a in sung mi te at ji acha te dinga hi za chat aumin a ji acha te ding akingai tu a hi le jan ha jong chu thutan na chu ha sa le jing a hin ipj nam ti a hi le ne kholal ajino hi women society a jong hi nasata pan la ho bung langa jong hi kipeta hita chu pan la a hi alang khana ga sei ki dinga chu jam kholun chapa hi KSO silonga jong hi member khat hi ki nai member mai hi lo alam kai committee member a pangkit a hi hita chu acha te ding aji te ding hi iga ge la hi le chun lainat om le jengin ahin la tu ni a hi ama hon chapau ta hi ta thu asei jiwa ihi na bi ihi na ta khat na ko na jam do theine ding te te ya to gon anei pau hi da akisa in hi ze a chu tu chunga
Kuki in P Meghalaya hi in, KSO Silong hi in, KWS Silong hi in, KWS ho hi un Kuki Worship Service Silong ho hi vin. Ama hon asay be na wa chu hi le. Hichi amani hi itiam khatna nam sunga kisi na ahin neiwa ngaidam ahin ki thum to ka awahi social boycott ki bol hi ti ahin kot ke hon pi na lai hi hichi boycott ki bol na thupon hi press release ki bol pa hi amuwa ngaidam akit hum wa hi le hichi wa chu Kuki sunga la lot hi kit ding hi ti pa hi chan song api kit na lai o hin a hoi le jing en atil bol dan hi hichi wa jong hi ga veleu chun neu cha hi chi pa hi ga simu hi te achunga ki sei a hi che wa he point hum ho jong api o hin ana sim leu chun he de o hin achunga ki sei point hum ho zal in sopi ne kholal haukip le jam kholun haukip hi tu ni kho 20 August 2025 apat in Silong Kuki cha ten kiloi khom na kinei ho Kuki in P Meghalaya Kuki Worship Service Kuki Silong Kuki Student Organization akona membership ahina lhon kilado ahitai chule membership fee anapi na lhon zong kinung le ding ahitai kiloi khom na kisei ho a membership ahina lhon akila do to lhona tuni ho apat alung lhon ahin hei lhona ngaidam ahin thum lhon ka si a so piteni in sungmi te chunga nopni hi hen dani hi zong le Silong sunga kiloi khom na society Kuki in P KSO chule hobung in kidon lo diu ahitai ti chan ke a hi ahin se wa hin hi chun iza kai akan khom a hi ni chule hi chiwa hi soi kai na a umin KWS Silong a hin KWS umem a hi in hi chi hi barapani ti ajong ke he a hi in chule KWS Happy Valley a hi in KSO Silong a hi in Kuki in P Meghalaya a hi in hichi kiloi khom na Meghalaya sunga Kuki chate kiloi khom na zo se a hi boycott ke bol hi tai amala in sungmi te hin kisi na ahin neiwa ngaidam ahin ki thum to ka wa date 20 August 2025 ni apana hi social a jong hi panmun ki petalo ding chule ama ho hin nopni dani hi jong le socialin pankila pi talo ding hi ti ahin mi him khat chu kiloi khom na khat ineya thini man ni ito ting jong le kiloi khom na hon pan ala a hi in hi chu ho akona boycott in ki bol khum ki ti hi da ta a hi in chule thil ha sata a hi in hi je a chu ka nami te ho ichi thewa nga in tu chunga lam zathang lunggel phat lo je a mi izat ham khat apui se na a ho avenga hita boycott inam sunga hongki bol ho hi iga ge la hi le chun lainat zonga umin alang khana chu hi chi akibol kit lawa hi le chun abana bana hi asi hung be kit ding a hi ja chu inam pin gal ihin nei wa patna thu na ananei sa hi in koi tabang inam pi kilol na dungzuya chon lawa apal ke au mahile achunga dan khauta da pan ki lading hi ti a jong an sei sa hi in chule inam pin angan si lawa inam pi ki pal na thei na ahin to owa hi le achungowa ekson khauta ki lading hi ti a jong hi het sa na ki bol a hi in ahin la lamza thangin masanga pana pan ahin la ama hi gal masang la ya pana haukip in pi hon jong
hita chu social boycott ana bol saw a hi za chu ama hin ho salo ta hi na ahin to zingle ama hon jong tunia hi chi to banga chu ke ho jong ka hi kha deu ham tia hi adang sin jong anung anazui wa hi le Assam gam hi ta Meghalaya gam hi ta Delhi hi ta Karnataka hi ta hi chelai hon jong apona pan a hin law le anung zui ho dinga hi ha sat na gen theina tampi hong lung tai ama ho anung zui ho keu a hi point tu a hi a in ko te dinga jong hi azi acha te dinga jong hi thil ha sa hi tai ti hi a u anaw ko ma jong amit ha ngam talo a hi lo le phone call ho jong la ding ho jong hi I chan ham khana ki phatlam na tampi hongum thai a hi ta in hi che ho ta bang hi inam sungwa avial so lo na dinga hi kanami te ho ichi theu ngai hi I pa hi hen I cha hi hen I zi hi hen hi chi to banga inam ki pal thei na dinga I in ko khanin pan ahin la go na hi le I in sunga jong hi counseling ki bol khum jing dewa hi inam pi I hi na khat dal ha a hi lo be a email ma ho ito sot pau hi di lo wa hi chule hi chiwa kuki in pi Meghalaya a hi in KSO Silong a hi in KWS Silong a hi in alung han naw hi adang a hi po in kuki te hi refugee a hi ti a Melma ho thu sei agazop mo wa hita chu ahin to sot je wa chu I chan ham khatna inam pi sumin se a hi vi ti a hi thutan na ananei wa hi ti pa chu he theine dewa hin phon wa hi in chule tu a iga seo a number 1 na pa chu ne kholal haukip kiti pa hi ama hi tu chunga kuki in pi Meghalaya KSO Meghalaya KWS Meghalaya in Silong in hita chu thutan na anewa a khomin ho aji u chu Esnabil Village Authority ho hin su thin na ahin bol kit novin ama hi chilai khomi a hi poi ti a jong hi ahin save ama hi masanga patna hi chelai kho a hi ana cheng talo a hi ti at 1993 a patna hi chiwa ko na ki chondo a hi tan hi je a chu ama hi chelai khomin a khomi a hi pon hi chelai khom kho sumin si na dinga hi chi to banga na hin min pha pau hi adi poi ti a chu su then na a hin bol vi ti jong chu mo a hi kin nei a khoti a hi le chun a chen nei hoi lai pen ham a chen na lo vai tai chom le ham ti jong hi ngai to kham set a hi ni za chu tu la ya hi chi to bang mi hi I kho a chen kha ding I kho sum in si kha ding I gam hop sunga a chen kha ding jong hi mi pi ki viengam ai tai ti pa hi he nova inam ki pal na dinga hi kanam mi te ho pan ila lo de wa hi ti pa chu avela I hung ke sa ke wa hi tunia chu mei te khat hi Kampo pi district nga ahung wa lot kinin thu ado naw a video ho jong chu social media ahung thang a hi in hi ho jong chu in a mu de wa hi ama hi thu adong vin a hi le damdoi ka holin damdoi hi ka mu zo lo phana chu ba sa khong to do in supermaina bazara hi kong kumin hi chiwa hi damdoi ka hin hol a hi ti ho chan ge anakile min hi ta chu masanga chong video tampi in sim tawin a hi thei chana buffer zone hi hoita I kha tu mowa I gam sungwa hi meite ilut sa lo deu ei ho jong meite gama ilut lo deu hi chi hi maintain a ki bol hoi lai se a chu ei ho dinga gam tum chu a hi sa a hi ti a hi ni za chu tu chung ama keu a hi poin arambai tengol hon jong lamlin wat thing bang kisa kuki cha te gam sung ahin chot lut na chung wa jong ko tu in warning anapi sa hin tu ni a jong chu hi chipa hongwa lut kit na hi le chun mei te ho hin ei lung thim bol ta vi ti pa hi I het do wa phateta lamlin hi chi buffer zone ho lamlin ikizot mat na ho jong hi hoita check e bol ji de wai tai ti jong hi
ki het sa win mun tina kanami te ho mei te to ikika ho hi ihin su mangni new buffer zone ihin za lowa buffer zone ihin su mangni new chu ama ho hin chamna tai ti a hi pan a hin la deu chule tu a hi chamna in siamowa khat la khat kito ta i hung len khom ki nu vai le chun i gam zo seu hi mei te in a hin to pha ding hi ti jong hi isu mil lo de wa hi aban kin a chu tu ni video in si masat nu wa chu UNC ho hi center in anakovin anom poi ti a hin hi chi a hi center in avela thu a hin so kinin 26 August ni ting le hin pungsom la khat le dil hi a kimu to dinga hi avelin a hin ko ki novin hi ta chu a hin ko naw hi UNC hin tu ni a banga chu ignore anabol ki na chi loading ham a hi lova hi le hi chini le hin chi a I to bang thu ki ho diu ham ti pa bang hi het thei a hi point hi jong le central government in 26 August ting le hin hi chi FMR trung changa hi ki ho pi dinga hi NUC ho hi UNC ho hi anakovi ti su het thei ne diwa avela in phone kin wa hi in aban le tu hin India le US chung chang neu cha ga sei le han India gam sunga hi US in tariff ti chu tariff ti ting la chun tax chung chang a hi ahin la tu a hi chi tariff a bol pau hi US in India gam sungai tariff 50% a bol a hi tai 50% tariff a bol pa hi White House a secretary a angan si no secretary a pang ti lawan secretary a pang Caroline hin tunia chu press conference a hin bolin hichi press conference a hin bol na asaina chu a hi le India gam sunga tariff ke bol pa hi Trump in sanction a bol khum zo a hi ti a hi phun do na a hin nei ti hi mo a hin sanction a ki ti ting la chun email ma ho a hi lawai le imu da ho chu sanction ki bol khuma got na ki pi a hi lo la punishment ki pi to bang hi chu sanction ti ting le hi chi tariff a ki ti ting le chun tax su san na a hi lo la ama ho gama ko na ama hon ke ho asanga mantam zon a bolovin athil bol ka dei povin hi chi wa chu ke hon taxi zat ka bol de hi ti ting le chun tariff ki ti a hin la sanction ki ti ting le chun gam khat chu ivet da a gam khat chu igam sunga a product mo hung lut ding I dei lova a hung lut na hi zong le midang in zong a cho thei lo na dinga hi chi ho cho a hi ting le chun khauta thu pi na ki nei ting le sanction ki bol a hi in hi ta chu tu ni a hi chi to banga White House secretary nun hi chi to bang thu phone a hi nei na chunga hi India a hi in Russia a hi in I chan ham khana lunghan na anei vi ti hi mu a hin a ji chu aman a seina a chu Trump in a seina a hi Russia le India in aphat chenga thau business a bol khom jingji wa hi Trump lunghanga sanction a bol khum a hi ti a hin seido in hi chi a hin seido a hi Russia langa ko na jong thupun ahung kinin Russia in jong nasata demna ka boluvi US in tu chunga India chunga hi chito banga sanction a bol khuma thau Russia le India ki ka relation su sit na dinga to gon anei pa hi Russia in jong nasata demna ka boluvi US in hi chito banga bol jong leu chun India le Russia kizop mat na chu na su se thelo de wahi su se zo po vin ne ti a hi thu sei na ho jong anei vin tu a hi US in India chu hi chito banga hi sanction na bol khum ta wa hi le kei ho thakhat ka hi ta we ti chu Russia hi US in masanga pa na sanction na bol khuma sui fo na sanjong akat chu ti chu gam khat a sum ki thot theina hi chi ho na san ge jong hu akat no hi so hi ja chu ke ho hi thakhat ka hi ta win hi ja chu
US in India chunga sanction na bol khumo wa hi le Russia in India a dinga thau acho a hi le big discount ka bol ding hi ti a jong hi phondo na a hin nein chule Russia in tu a hi India in ETM khana Russia thau na cho di wa hi le 5% kanim pi na lai ding na hi vi ti chan ge ya hi India hi offer a hin bol kit e ti ho jong hi mu a hi in a hin la tu le tu a hi India in Russia gam sunga hi barrel khana hu som sagi a cho a hin US dollar ka se US dollar $70 hi a cho a hi a hin la tu ai 5% a hin nim sa a hi le chun som nga le som gup ki ka la ho a hi a hin cho de wa hi na hoti ai le chun India in masanga sanga jong tu a hi US in sanction a bol huma hi a hin ha cho di se dinga hi mu a hi ki ni ti chu iga sei beo hin tin chule tu la Iran le Israel ke boina jong hi mi tampin nin ha do bin athip hitam a hi lo le ipi bola amani hi ki do kit ta lo ham ceasefire ane yu hitam a hi lo le peace deal ane yu hitam hi chin sein ti a jong hi nin ha do bin a hin la tu ni news ki modan dung juya chuga seilo hen Iran in Israel hi gi na ahin bol kin ti ahin hi chiwa hi Iran le Israel in imacha ceasefire jong aki bol po in hi ze a chu Israel hi anaki gingjing hen phat tep lo a phat hi asai po ven na anaki gingjing in umovin azi chu Iran in Israel hi anytime any movement na hungki attack thai ne hi ve any moment na hungki attack thai ne hi ve iti lai hi jong le attack kahin bol deu ne hi ve ti a hi het sa na gi na ahin bol ki ta ve ti a hi in hi chi ho ahung hi a hi le chun tu le tu a put Trump ki pe na ho hi ivet a hi le chun ama hin Nobel Peace Prize mu theina ding te a hi gam ki boina zo se hi su thip na ding a hi pan ala jing a hi India le Pakistan ki ka hi ta Ukraine le Russia ki ka hi ta hi lo le Israel le Iran ki ka hi han lang Israel le hi chi Gaza ki ka Palestine ho ki ka hi jong le hi che ho zo se hi ken ka su thip hi kei pan la na zala hi cho zo se thip a hi ti pa hi Trump hin atup a hi ni cho zo se chu kei bol je a thip a hi tileng Nobel Peace Prize chu kamu thei ding ham ti a hi pan ala a hi la ma jong hi alang khana hi ki pei boy a hi ta in tu le tu a jong hi Ukraine le Russia cham na ding de na a chu India in aphat chenga Russia gam sunga thau ala jing je a hi Russia te hi hat chi a hi ti a hi ama ho lungel a hi ni za chu India hi sanction ki bol khum hen lang hi le thau hin cho da le Russia in summan ding hin nei ta pontin a hin nei lo ting le chun ama ho jong I chan ham khana hunga tawin te ti pa hi indirect ta hi India hi US in target bol jing a hi na hin la tu chunga Putin le Trump ki mo to a jong chu Putin in hoita a se hi tai ceasefire sign masat angai poi ceasefire bol masat angai poi peace agreement bol masautin hi chi peace agreement chu Ukrainian pha asa a hi le hi chwa chu peace zong omentin ceasefire zong omentin izakai chamna ding a hi tai ti a hi na hin la Zelensky in European Union na leader ho ahin ki puya NATO leader ho ahin ki puya asai ki na cho hi le ceasefire bol ma saute kap hi him kham bol ma sautin aban le peace agreement chu I to bang hi ding ham hi chi chu sai yu hi ti a hi ni za chu ki to lo Putin to Trump anaki mu to azong chu agreement I macha thulu na lo tu chunga NATO leader hole Zelensky ki mu to ajong thulu na I macha khudi ta lo a hi wanga chu
Ukraine ho security a dinga wang hi thulu na khat asiamove itiam khat na Russia in Ukraine hi abona la dinga ti a hi le NATO countries zo si zong pangding ti khat security wang chu anabolve ti pa chu in a sai sa wa hi in hi ta deu ta sanin hi chi chan chu tu nia Kuki-News a kona holim na in nei the hole I het diva poimo ho tu chunga Kuki in P a hi in KSO a hi in KWS a hi in hi chon mini zong hi ho society sunga boycott a bolve ti chu ga het the ni divine phone theo hi chan chu in tin tu ni Kuki-News ve zo se na chung chi win ka ki pai na bon chawin pathenin phathei na bo jing taw hen